10, she 100. Gets everything that she wants in abundance. Knows how to be a lady in public, but she can get crazy, ooh, I love it. She got a lot of weight in her luggage, and shorty ain't bluffing. She might snap on you like it's nothing. Everything I thought I knew is redundant. Explosive temper, I hear smoke detectors. If I don't surrender, she might hold a lecture. Every apology's a token gesture. I'm sorry, baby, I don't know no better. You get mad when I show no effort and turn the summer into a cold December. Cruise on the high road, dodging the potholes, tied up and I'm blindfold. She got me going psycho. I walk on a tightrope, my feet getting ice cold, my head spinning like a cyclone. She got me going psycho. It's the truth. I mean everything I say to you, but one thing I got you going crazy too. Cruise on the high road, dodging the potholes, tied up in a blindfold. She got me going psycho. I walk on a tightrope, my feet get nice cold, my head spinning like a cyclone. She got me going psycho. Servis kedua berhasil dikembalikan. 11-7. Sementara 2-0. 11-7 menang lagi. Ini ganti topik. 11-7 servis ketiga. Kembalikan lagi dari 11-6. Pertandingan selesai kembali ke belakang. 11-7. Skor 3-0. 7-5. Poin 11-6, mudah skornya 7-6. Poin 11-6. Skor 8-7. Skor 8-7. 11-7 dengan 8 poin, 11-6 dengan 7 poin. Sayang sekali. Skor 8-sama. Pemain Jepang melakukan serve kembali. Serve sudah dilakukan. Berhasil dengan topik. Kembali bola. Hati-hati pemain Jepang. Berhasil dilakukan. Gali kembalikan ke Jepang. Portugal lagi. Topik. Masih topik. Iya. Sentuhan kecil lagi. Iya.
Jepang mulai unggul Bung dengan industrinya. Skor sementara 13-11, unggulan 11-7 masih. Portugal melakukan racing yang bagus, perebutan dikembalikan ke Portugal, sayang sekali. Ini adalah final pertaruhan. Jepang balik ke negaranya. Portugal menang, stay di Semanam. Servis yang sangat bagus dari pemain All-Star Portugal. Ayo semangat pemain Portugal. Retrieve yang bagus dari pemain Jepang, dikembalikan. Sayang sekali. Pemain Jepang melakukan serve, dipasing, Taufik, retrieve yang bagus, dikembalikan lagi, dikembalikan, apakah dikembalikan? Dikembalikan, sayang sekali. Oh, poin buat Jepang. Skor sementara 15-13, keunggulan Portugal. Jepang melakukan serve kembali, tampaknya out. Sayang sekali. Serve dilakukan. 15 sama. Jepang melakukan serve kembali di bendung. 15-16. Keunggulan 11-6, keunggulan 1 poin. Jepang menang. Oke, tampaknya 11-6 melakukan taunting, Bung. Kok pasti sudah mulai kesal, Bung. Ya, Taufik melakukan senyum, Bung. Serve kembali dilakukan, Taufik melakukan retrieve. Oke. 11-6 tampaknya melakukan taunting terhadap komentator, Bung. Tidak mau taunting ke musuh, jadi tauntingnya ke komentator, Bu. Skor satu lagi. 11-6 melakukan tauhid, Bu. Tampaknya pemain Jepang Haiki ini, pemain Haiki sangat kesal terhadap temannya sendiri, Bu. Demi mencapai smash yang tinggi, dia menarik netball. Oke, osis dari Portugal melakukan serve. Kembali reaching yang sangat bagus, dikembalikan bolanya. Ujek.